Abinyujije kuri Twitter, Minisitiri BAMPORIKI Edouard kuri uyu mugoroba ku itariki 6 z'ukwa gatanu 2022, nyuma y'uko abantu benshi bari bategereje ikiza gukurikira nyuma yo guhagarikwa ku mirimo ye, yanyujije ubutumwa burimo amagambo akomeye kuri Twitter account ye. Aragira ati: nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, narahemutse, umutima wanze kuma amahwemo, bavandimwe nshuti zanjye namwe abankurikira kuri uru rubuga, nakoze icyaha cyo kwakira indonke, nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi, ndatakambye. Ubu ni ubutumwa aho hari hashize iminota 55 abwanditse. Umukuru w'igihugu nawe yaje kumusubiza, amusubiza amubwira ati: ibyo uvuga wowe bifite ishingiro, kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi, bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa. Ibya BAMPORIKI niko bimeze, hari n'abandi bameze gutyo. Umuntu wese yakora icyaha, ariko no kukirinda birashoboka, guhanwa nabyo birafasha. Ibi bibaye nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku itariki 5 ukwezi kwa gatanu 2022 itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard ryo kuri uyu wa kane tariki 5 Gicurasi 2022 ryavugaga ko ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo 116. None ku wa gatanu Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahagaritse ku mirimo bwana BAMPORIKI Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Ubutumwa bukimara kujya hanze, abantu benshi babanje gutera comment zitandukanye, aho benshi bavuga ko hari ibyo ashinjwa bishobora kuba bifite aho bihuriye na Miss Rwanda cyangwa se nicyo benshi bari kwita happiness muri iyi minsi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko BAMPORIKI Edouard wari umunyabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIB yavuze ko kandi iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Mu gihe abantu benshi bari bategereje kumenya ikiza gukurikira, kuko bivugwa ko uyu BAMPORIKI Edouard Minisitiri afungiwe iwe mu rugo, avuga ko afungishije ijisho. Kuri uyu mugoroba wo kuwa gatandatu aje gushyira hanze ubutumwa asaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, ariko bitavuze ko icyaha yakoze kivanyweho, ahubwo yasabye imbabazi kugira ngo agabanyirizwe ibihano. Amakuru y'uko ibintu biraza kuza gukomeza kuri iyi nkuru, turaza gukomeza kubibagezaho nka OG-TV-show YouTube channel. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ubundi ukajya ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri politiki, muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho.